Ndije buno buzima burandambiye. Imba buri kuranga imbentu zawe wasize mama we genda umusange se nyine. Niba naramusize ntiyakuzanye ngo ndebe nuko kutari kundeba ukaburi kwireba wenyine. Baganje nshimishijwe nabona ubuzima ndimo. Niba utabushimishije washakishije akazi tukabaho neza. Kwaga ngo akazi no kubyuka kwabona. None turabyuka ngo gushaka akazi. Akazi kazokwisangira ni muhira. Ninde muntu akazi kasanze ari muhira. Wewe ugashaka inzu kuyindi wabona basi na demi ukayizana tukayiga. Hagira umwana. Ndi umwana kuri wewe. Nubwo uri umwana ntibivuze kutagomba gukora. Imba ari akazi k'ububoyi tugende kwisiga. Imba ari iki twese tugakora. Cyo dutahana basi iyo demire duhawe. Basi tugende basi tugashaka. Ko nje ndi kubona buno buzima. Aho gashaka sura hafi. None si kwa kundi kugenda mu mazu yose ugenda ushakisha. Erega buno buzima buragoye. Uzi kumara iminsi itatu utajya. Yo bangwe bayine nono. Yowane no kwisuzuguza. Umvishe rero cyo nkwangira nejo bundi nari niboneye akazi k'ububoyi bamuze ati oya mama byugenda nabi ya bintu byaba mama atari hano mama ruguru ari gufite ni ibiti by'uko oya kwanza ngo aho gahunda zwa harishije CV ya mama baze ngo abana arabohereje ko barakora ububoyi ntibirimo abo two kwitwa n'inzara takibaza aho kugira usebe wopfa nose basi ako kazi turagakura hehe ndi kukubwira kugenda gushaka kuba mukuru udafite ubwenge nabyo ni ibindi bibazo ndikubwira ko tugomba kugenda dushaka aho tukabonye tukagakora unamara nawe ukaza umbwira ibintu ngo akazi karavaye wowe no kugenda izuku yindi ubaza twonagira niba ati tukabona ukaduha kandi twohimbwa n'ifaranga nyinshi uzi ko umukozi azagwa mu 200 ku kwezi base muvandi akazi k'ubukozi ko singakora ikindi gikurikiyeho segonderi ntayo namaze nico gacerekana ko akazi k'ububoyi ariko kakubereye woje gukora mu biro utari segonderi barakuzanye umutunge nawe ntabwe ufite bwo gutunga umuntu we bimeze gute none urakabi nyoko kuba mufite sensi yakumva esatazi ko mufite genda rero muhamagara ko rezi faranga reka shari umwe kubwira idiyari no gushaka akazi ibintu kabiri ya oya ahubwo twatinze ubunyine bayi saa 3 tuje gushaka akazi twumvikane rero akazi kose baduhereza uragakora nawe kandi ugakore kabe gahemba neza gusa niyo kohemba nabi gusukajya erega tumaze iminsi je maze iminsi 3 je sinizera ko nuwakanugeze ndovo urashize nuwakanije wumva ubuzima wabandi muzi utekereza nk'abantu bakuru umuntu yakubwira ibitekerezo bizima ukanga umuntu yakubwira ati tuje kwironderera ukanga nonze ubona tuzobaho gute kandi mu gihe sport ufite basingura musasa tugendera singa utekereje nk'umuntu akaziturahera tugasabaga umva turagenda twinjira basi buri gipangu cyose kirani Bujumbura tukigeramo tubabaza ko nta kazi bafite byanga byakunda basi uduheza akazi ko kuzatugiye wiwe birabihagije jambo kindi gupanga no bizo kujya byarayi bimaze iminsi 3 no bitana je ndamikira kuko inozerera kabije mu nshere kandagira neza amezi 3 maze utazambara ibirato ni uri gukandagira nk'amafye kandagira tugende Yes we manu uzunyereke mani mbere uzuwerekanye imbere dore kubera ukene pantalo tikirisha dore ari kwikandagira bite kubura Yes we pantalo staresha ishati yawe iraresha umwe naje n'umwana hano turi gutanga akazi kuri rupango abagashaka baze akazi nakanje ise niwe utanga akazi nugatanga akampaye kundumvisha igara ari kumva magara kazi najanje wumvishemo kazi najya ririmo niyo mpamvu tugomba kuja kugahanganira je mama yanyisa akazi tari ariko baja kumurikubona mugwanira ku rupango rwanje niyo solution mwese mwinjire bamunzira sha oga rupango cyari icaso kwa msiziri yangu ya business ufite umusangeyo weke umusanga ari cyo kwanza akaka situgiye gukora nako gucunga pango kigashoboye abana kubera ko umwana tugashobora kandi tambaraga bisaba ari umwizise mfite gufata ndamwize mfite gufata akazi ndagafite tuvuga ko bose nta mwizi uzomutererana uzomwinjirana tawe banza kwanza wowe wibugiye kuvuga ntuzi n'akazi bagiye gutanga je gusa nzi ko ari akirupango nuko ari kunzi ringira boss atubwira icyo yaduhamagariye utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi ushaka akazi cyangwa ndakushaka chef mu giti cyanje je ndagashaka se nawe ushaka akazi bose bitavuye ko nanje taka bose rata ndagashaka nikimenyimenyi
akazi kariko kose ndagashoboye. Utashoboye gute mugenje mfite na certificate imwemera ko nabikoze wowe ni ufite. Manake hano agiye gukora ibipapuro uragifite. Basha mugabanya akavuyo ushaka akazi yinjire ugashaka soke. Yumva sawa ubwo nijahamagaye. Basha ni mwinjire. Sawa boss reka tuze. Mani wowe ushaka yigumira ari akazi nagafashe kera. Kurandika imuga. Niyo nakubwiye ko akora ibipapuro nushaka kubutaha kuko wenzo yikugemurira. Ambega wabonye ko boss afite ifaranga hehe witonde. It was at this moment that she knew. She fucked up. Bose rero kubona uyu muntu turi kumwe n'umwibye n'igikurikiyo nje uri niyinga zasenga zanagenda muri nibaturi umuchungaji ashaka nikanje utazusenga wowe usenga niyo mpamvu usanga iyo nibatura arico kibazo none imana gira kuhande boss ukasenga wewe utazisenga inde wewe jewe nukuberekera kugusengera kugusenga ni mu mutima w'umuntu jewe uzocunga iminsi myinshi mba ni mu cuma cyo gusenga wowe uriye kugira ko ndingaza senga rata bose ukeneye uhe mukozi ya gusenga ni mu ngamani jewe senga buri muntu bose wanamubonye amahani amani kontiyo uramukeshe shaka akazi byihuta chef ngaho tubwira akazi uri bugaha Icyo cyose muri ko murigira muje muri mwebwe shaka umukozi umwe gusa. boss wo mushaka ninjire bose avuze ko ari wewe bitewe ko yakubonyemo amafaranga akeneye kukwiba no niba kutekanekere kumukorera bose ntumwizere atanyizera guteye yo kwizera gutarakuzi oyanye je twana nahuye mbere wo byakana bose utavuga nk'umuntu nikikwemeza ko atari umukozi mwiza nuko akubesheye bose mwari mwahura umubaze niba tutari bwahura utarinze no kumubaza je nzi ko twahuye niba atarambonye je namubonye muri rakamodoka kazagendanamo kumukara bose bonasanga kwanza utanagira imodoka arayigira amasha arayigira yo umeze umuntu uke muri no zimeze gute bose ugira imodoka Nta modoka ngira kandi tuturahuye. bose ndakubwira ayo sarari kuyavuga kugira agire gute akwibe ubundi se boss uri kubona kaho umugabo umeze gutya wowe tunga undi mugabo ufite ubwanwa bungana kuriya nawe ikimenyetso ndaje gutangira akazi nabukuyeho wibuka niyogosheshe n'uwo musatsi umaze imyaka 3 utiyogosheshe umusatsi wo kera nahamagaye kwa feri kandi umenye ko anasha koga arakoresha kamaritire 20 uko turakoze umusatsi kamaritire 10 ko ndayirukana koga na umva rero bose yumvikirwa ko ari kumugora uko ubibona uyu ni umwibyi ndumwibyi guteka taki ndundira iminiti maze kugira hano tacu no bamaze gutwara niko tuwero nyita umwibyi kandi atarambona ikimenyimenyi ike kimenyimenyi yatangiye wamubesheye kumubeshye rero nakantu gasanzwe nayo ndabara mubeshye Kuko maze kubona. akazi ni kabereye kuko kandi ari jewe ndi imbere yawe bose rero nkuko ubibona hitamo umuntu umwe basi niyitiremo basi nibarukuka bonye gusa ndabizi akazi ari akanje abakora mu buhe buryo mu bikomeye cyangwa byoroshe kuko ndabizi kora bose yokoresha igisuma nikoresha umugabo bangana yabuze icyo akora mu mujyi kandi afite porogaramu ngomba kubukuraho n'uno musatsi nkawogoshesha urashatse kuvuga ko imyaka ufite uratakurusha imyaka 2 kandi aratunze we ntatutunze gatuje ntuzitaho umuntu ukuze n'uzi gukora akazi nicyaka usanga abagabo bagenzi bawe bagusuye ukavuga ngo uzutunga abagabo babiri icyarimwe ni ibiremwa ure by'Imana avuga ngo umuntu biha imbaraga ukoresha umugabo ufite imyaka 40 aya uyu mugabo w'imyaka 30 wowe ushobora kubona amawe aho ntinama naje mugenzi ishoboye Hai nka muzehe ndacyumva. akazi ata ntabwo yitiremo niyitiremo urebe niba atari ijatu Akazi kabereye jewe oya uwo umugenzi wawe ubwana. kabivuga bose wabitekerejeho neza akazi nije kabereye aya sha kira ni ikimenyane kira ni ikimenyane mama ahubwo bose kugenda ukanyereka akazi Ngwino akazi uko byifashe kuzobikora. yego bose reka ino telefone yitware zoye nguma nirebera amavideo ya bisabike turebe niba nzogirira ngo naka kazi yaje gukora arubwira ngo sidashaje bikazoburaho nguri yindi